Nebo uvijek oprašta naziv je romana autorice Kristine Koren-Kudelić, kojeg je predstavila ovog vikenda u Zadru u knjižari Hoću knjigu. To je već 5. roman koji je proizašao iz Kristininog pera, a govori o ženi koja je izgubila sve što je voljela. Tema je Drugi svjetski rat, povijesna tematika, s elementima baš povijesti što se i događalo. To je riječ o jednoj protagonistkinji koja je nakon gubitka svog sina željela pronaći mir. Međutim, dogodio se rat i tako. Kristina je do sada objavila 21 knjigu, osim 5 romana. Pisala je i još uvijek piše poeziju, ljubavnu i duhovnu. Počela sam se predstavljati kao pjesnikinja, sa poezijom sam izašla među javnost, a onda sam malo po malo iznenadila ostale da ne pišem samo poeziju, nego i dječju poeziju i duhovnu poeziju i tako raznu tematiku. I počela sam onda gurat polako i romane, ovo mi je sad 5. roman i onda vidim u stvari da čak bolje prolazi nego poezija, nažalost, ali evo šta je tu je, ne može biti drugačije nego tako kak je. U pisanu riječ zaljubila se još kao djevojčica. Ja pišem od 12. godine, jednostavno ne znam. Ja sam se zaljubila u književnost još onda kod dijete i ne mogu si pomoći. Evo ja, vjerovali ili ne, ja već u glavi imam 2 romana koja pišem. Tako da pišem non stop. Pa ja volim reći da je meni pisanje moja terapija. Neko uzima Normabele, ja uzimam pisanje. Meni stvarno to pomaže. Ja ako ne pišem 3 dana imam osjećaj da sam bolesna. Da, stvarno je tako. Imate neke književne uzore? Pa ja sam odrasla na Fišerici, Malerici i Daniel Steel. To su mi 3 top. I sad neki dan sam htjela čitati neku knjigu i opet se vraćam na Fišericu. Uzimam knjigu od Fišerice i to mi je s njima sam odrasla, tako da opet se vraćam njima. Teško je neafirmiranim autorima probiti se u svijetu književnosti. Treba tu i puno sreće, kaže Kristina, koja sa svojim suprugom vodi izdavačku kuću. No bez obzira na manju ili veću medijsku eksponiranost, knjiga ipak nalazi put do čitatelja. A za Kristinu nema odmora jer već su u pripremi nove stranice i priče koje jedva čeka podijeliti sa svojim čitateljima.